Қазақстан халқын, әсіресе осы Астана халқын ұлыстың ұлы күні Наурыз күнімен, Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала елімізге амандық, ұлтымызға тыныштық берсін. Мынау біз көріп жатқан тыныш замандарды ұрпақтарымыз қиямет күніне дейін көруін нәсіп етсін. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, көк туымыз көк аспанда мәңгі желбіреп тұра берсін. Сегодня праздник единства народа, и как представитель узбекского этноса я хочу поздравить всех казахстанцев с этим прекрасным днем. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Bütün Qazaxıstandakı yaşayan xalqları 1 may bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik, həmişə dünyamız düz olsun, xalqımız, Qazaxıstanda yaşayan bütün xalqlar xoşbəxt yaşasınlar, bərəkəli olsunlar. Allah hamısına can sağlığı, uğurlar versin.